السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بنعمة الله سبحانه وتعالى أهنئكم بالتمام وأهنئكم بالصيام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. ishimwe ikuzo ibisingizo byiza nibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we washoboje abemeramana abayisilamu impande n'impande gusiba no kwiyiriza no gukora ibadati zitandukanye zinyuranye, akaduhereza amahirwe yo gufunga no kwifatanya n'abayisilamu aho bari impande n'impande muri iyi ibada ikomeye cyane. Bavandimwe b'Abayisilamu, iyi ni neema ikomeye cyane tugomba gushimiraho Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko harabo itegeko ryabo bageze Allah subhanahu wa ta'ala akabandikira yuko bagomba gusubira iwe batabashije kugira aya mahirwe yo gusiba no kwiyiriza. Ubwo rero ni inkuru nziza no kubifuriza ibyishimo no kubabwira yuko mwiyumve yuko ari amahirwe kuba kino gisibo tugisoje amahoro, iki gisibo kigasozwa kubw'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri uyu munsi rero, umunsi w'Eid, no munsi w'ibyishimo, aho Allah subhanahu wa ta'ala atugaragariza yuko tugomba gukora takbira walitukabbiru Allah ala ma hadakum, musingiza muvuga icyubahiro muvuga ubukuru bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubwo kubayobora kuri iyi neema ikomeye cyane, ineema y'Ubuyisilamu. Abandi b'Abayisilamu, kuri uyu munsi w'Eid uba ukomeye, umunsi mukuru w'Abayisilamu ngaruka mwaka, iyo bamaze gusiburuka Abayisilamu turishima tukanezerwa. Kwishima kugira ngo twumvikane neza ibyo tugomba kwibukiranya kuri uyu munsi. Iyo twishima kuri uyu munsi w'Eid, ntabwo tuba twishima kubera ko dusoje iyi ibada tukaba tuyirangije noneho ikaba igiye tukaba tugiye kwishima, hoya, ahubwo tuba twishimira ko dusoje iyi ibada ariko noneho ku mahirwe. Nicyo kidushimisha, amahirwe Allah yaduhaye yo kwibona mu bakoze iyi ibada, kubera ko hari benshi Allah subhanahu wa ta'ala abatarahaye ayo mahirwe. Nicyo kidushimisha ko mu byandikwa byacu, mu bitabo byacu, hari icyo Allah subhanahu wa ta'ala aba yanditse mu cyiza twakoze. Abandi b'Abayisilamu rero, uyu ni umunsi ukomeye cyane, umunsi w'igitangaza, aho Abayisilamu impande n'impande hirya no hino ku isi baba bukereye bishimye kubera ibada zitandukanye baba bamazemo igihe. Ubwo rero mu bindi twakwibutsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala adushakaho nuko Abayisilamu ku munsi w'Eid nk'uyu nguyu baba baberewe. Nibyo Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu al-A'raf yakomoje kuri iki ngiki cy'Abayisilamu kuberwa. Hari aho avuga ati ya bani adama qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله سبحانه وتعالى arikwibutsa Abayisilamu n'abantu bose muri rusange yuko yabamanuriye imyenda. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yaremye ikiremwa muntu arangije arakireka, ahubwo yagihaye imyambaro kiraberwa. Ku munsi w'Eid Abayisilamu baba baberewe, abagore n'abagabo. Aravuga ati mu kumanura iyo myenda, warisha ariyash maanahu aljamal, noneho anabahereza imyenda ibabereye kugira ngo baberwe. Ati ibyo ngibyo ni ibyiza
bituruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah arangije avuga ati ariko umwambaro wo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala niwe mwiza, ati ibyo ngibyo bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo abantu babashe gukora iki, kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nshaka kwibutsa ahangaha, iyo twaberewe abayisilamu impande n'impande twambaye twaberewe, nuko umuyisilamu ari nayo yani suratul a'raf aya yindi iri imbere, niho Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye abayisilamu ati ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ati yemwe bayisilamu mwabantu mwe mugihe mugiye gusari mugiye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, mujye mwambara mu myambaro yanyu myiza. Ku munsi w'Eid, ku munsi w'Ijuma, abayisilamu tuba twambaye imyambaro myiza, ariko umuntu agomba kumenya niye mpamvu wambara imyambaro myiza, nuko ubugiye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iki ngiki abantu ntabwo bajya bakunda kukibuka. Ku munsi w'Eid bambaye imyambaro yabo myiza, bagira ngo gusa bambaye kugira ngo bagaragare neza imbere ya bagenzi babo, ariko hagomba kujya hiniya kigiye kibukwa. Mu gihe ugiye gusari, shiraho iniya yuko wambaye neza, kuko ugiye guhagarara imbere y'umuremyi wawe Allah subhanahu wa ta'ala. Igitumye uberwa mbere yuko abantu babona yuko wambaye neza Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ugiye kumuhagarara imbere, ni ku munsi w'Eid, ni ku munsi w'Ijuma, ugiye guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujye uba uri kugaragara neza. Niyo mpamvu Allah avuze ati ya bani adama khudhu zinatakum, mujye mureba mu myambaro yanyu myiza aba ariyo mwambara inda kulli masjid, mu gihe mugiye gusari, mugiye mu misigiti, kuko mugiye guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo rero bari byiza ku munsi nk'uyu nguyu w'Eid cyangwa se umunsi w'Ijuma n'undi munsi, kubona umuntu yagiye ku musigiti yambaye imyenda idasobanutse, imyenda yo kurarana, imyenda idafite agaciro, ariko yagera imbere y'abantu mu birori runaka agategura imyenda yehoya. Kandi ibi ngibi bigomba kuba kuri buri swala. Iyo umuyisilamu agiye gusari yewe na fajiri, adhuhura, al-asri, maghribi, yewe ari no mu rugo niki, niba ugiye guhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwitaka itake neza, kubera ko ugiye guhagarara imbere y'umuremyi wawe uruta uwakuremye waguhanze, ubuhambare bwe buraremereye. Niyo mpamvu umuyisilamu rero yambara neza. Abisilamu tuba twaberewe impande n'impande. Iki ngiki nagiraga cyumvikane, kuko iyi niya kwishiraho yuko wambaye neza kubera ko ugiye guhagarara imbere y'umuremyi wawe, ni bake cyane bajya bayishiraho, kuko abantu bishiramo gusa yuko bambaye neza ko bagiye wari umunsi w'Eid bagiye guhura na bagenzi babo. Ikindi wenda twasozerezaho ni ukwibutsa abayisilamu muri rusange yuko twari tumaze iminsi turi mu bikorwa byo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, byo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Dushimangire ubuyisilamu bwacu, shahada yacu yo kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, tuba abantu ba tawhid, twirinde ubushirikina, abantu birinde kujya mu bapfumu, birinde abarozi, birinde ibyatesha agaciro imani yabo. Niturangiza shahada yo kwemera intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tuyishimangire ta'atuhu fima amara, tumwumvire Rasul sallallahu alayhi wa sallam igihe yategetse. Bitandukanye no muri iyi minsi aho mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ashobora kwigisha ikintu agakomoza ku kintu, ariko abantu ntibagihe agaciro. Icyo mutume yategetse nicyo umuntu agomba kwakira akakigenderaho. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ikintu mw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabahaye akakibigisha, mujye mucyakira, icyo yababujije mukireke. Ta'atuhu fima amara, tasduquhu fima akhbara, kwemeza yuko ikintu mw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyose yavuze ko ari ukuri. Ishnab ma naha anhu wa zajar, kugendera kure icyo yabujije. Wa alla yu'badu Allah illa bima shar'a, Allah subhanahu wa ta'ala ntazasengwe keretse mu nzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yigishije. Ibi ngibi ni ingenzi. Ikintu twakwibutsa ahangaha, tuributsa abashiki bacu, ababyeyi bacu b'abamama, abagore bacu, kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubundi kuri uyu munsi w'Eid, iyo yatangaga mawaidha ku munsi w'Eid, yakundaga kugaruka akagira ubutumwa bw'umwihariko agenera abamama cyangwa se abagore. Umunsi mwigeze kubabwira ku Eid, arababwira ati mwabadamu mwe, mwabagore mwe, tasaddaqna, mutangi sadaka nyinshi cyane, kubera ko ni mwebwe benshi mu muriro wa jahannam. Baramubaza kubera iki twe benshi mu muriro wa jahannam, arabasubiza ati takfurna, mukunda guhakana in'ima Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye z'abagabo, wa tukthiruna la'ana, mugakunda kuvuma mukagira umuco kulani buri kanya abana n'abandi,
ati rero gutanga iriya sadaka bibakuriraho uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bigatuma Allah subhanahu wa ta'ala aborohereza. ubwo rero turi kwibutsa nabo ko bagomba kwitwararika nizo nkingi za mwamba z'urugo, nibo baturerera abana bari kumwe n'abana bacu, kugira takwa no gutinya Imana kuri bo ni ikintu cyiza cyane. Tubibutsa kugumya kwambara hijabu zabo, bakambara mu buryo bwo kwikwiza, nacyo ni ikintu kiba gikwiye kwibutswa ahangaha. Ikindi ni ukubibutsa kwirinda kuba impamvu z'amatalaka yabaye menshi muri iyi minsi. Abagore kwirinda kuba impamvu z'amatalaka yabaye menshi muri iyi minsi, bakihanganira abagabo babo, bakihanganira ingo zabo, bakihanganira ubuzima barimo, kuko muri iyi minsi ibintu by'amatalaka, abantu gutandukana byabaye byinshi. ubwo rero inshallah ta'ala numvaga wenda aribwo butumwa ahangaha tumaze gusari ku layidi nagenera wenda abayisilamu n'abayisilamukazi n'inshuti muri rusange, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko turamusaba yuko an yu'ida alayna ar-Ramadan a'waman adida, yuko yazongera kuduhereza Ramadan imyaka myinshi, wa nahnu ala siha wal afiya, tufite ubuzima buzira umuze, tumeze neza. Ibyo ngibyo nibyo twasaba Allah subhanahu wa ta'ala, tukanasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira ibada zitandukanye twagiye dukora, ari nako atubabarira niba hari aho twateshutse nk'abantu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد. نعم dushimiye Allah subhanahu wa ta'ala udushoboje kuba duhuriye ahangaha kuri uyu munsi mukuru, umunsi w'Eid kuri Masjid Darul Ulum, no twasari Eid n'abavandimwe, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatwakirira Ramadan y'uyu mwaka, akadushiramo baraka mu bikorwa twakoze, bikamushimisha, akatubabarira niba hari aho twagiye tutanoza nk'uko byari bikwiye, akatubabarira, akazaduhuriza muri aljanna turi kumwe ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa 'Eidukum mubarak wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sha Allah. نسأل الله يتقبل. ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.